BJP lenga ngasin natana Manipur asipu kannaba leite Manipur asi mache tadana bahona bada leader sing khongpham chep na lepli Manipur separate administration lakpagi wafam oitok loi haina BJP state ki president oibutana tana Rajya Sabha gi MP su ODB sardana fongdokre wafam asi ngasi ni taipa chuthekte leiba party sigi head office oidiba Thambal Sanglen da pangthokiba Indian Revenue Service IRS ki retired guiding Panmai Tamenglong Assembly constituency gi mirep oina थेंगनबा भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश ता यौरखिबबु बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट अमदी राज्य सभा की एमपी ओडीबी सारदा देवी अमदी पार्टी एसिगे लुचिंगबा कयाना तरामना ओपगी थोरमदुदा महांगना फोंगदोकिबनी महांगना मखा तारदुना हाइकिबदा बीजेपी सिगा तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी गा मानदे हाइबदा हाइमन बथोक्लोय बीजेपी सिंगी थबक तौबदा दोल अचौबा मचा नाइदना लीडर सिंगी पुक्चेल चावबा पार्टीनी बीजेपी की लीडर सिंगना भारत से लैदिबा लेंगाक पाइरकपदगी हाना लैरंबा भारत की सक्तम अदुदगी अचौबा अवोनबा सक्तम अमा पुरक्तुना चौखटपगी लमदा मंगजिन थादुना चटपा हौरक्ले चौखटपगी थबक थौरम मसिदा तोंगान तोंगानबा इथिल येतखाई थिंगाइबे कया लाकप याई मरुओइना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लाक्टिंगे की ममांगदा अटल बिहारी वाजपेयी की मतमदगी हौरगा नॉर्थ ईस्ट असि हाना चौखत्रबदी चौखटपे यारोय हाइबगी खोंगथांग थांगबा हौरमलबनी मसिगी खोंगथांग असि बीजेपी नतना अतोप पॉलिटिकल पार्टी अमतना पाइखटलमदे हौकिबा इंग कुमजा लिसिंग अनिगा कुलहुमदोयगी मेगी तारीख अहुमदगी मणिपुरदा ओइरखिबा फिबम मसिना मरम ओइरगा मणिपुरदा चौखटपगी लमदा खरा थिंथबगुम तौबा असि अइखोयगी लाइबक थीबनी हाइदबा लाइबक थीबा अवाबसे अइखोयना ngasi thengna haudrabadi manipur ase lukhiba yabagi phibam da leire haina mahakna fongdoki amaromda nongna party asida changaklaba gaigoding panmaina party asida kari gi changlakhibano mahakna kari tawba pambagi haibina chingbagi matangda marik chumba wafam thamki We have seen many development projects in Manipur, in northeast and as well as for the Menglong. The Menglong is considered as one of the most backward districts, not only in Manipur, but in the country. If you look at its development index, it's one of the lowest. So, this time, when India gained its Viksit Bharat, the Menglong district should not be left behind. The people of the Menglong should not be left behind. People of Manipur, the state of Manipur should not be left behind. We should be equal to develop and we should take part in the development of our country. And I want to thank you, ma'am, for welcoming me. And I'm deeply humbled by the gesture. And I am sure that I'll be able to contribute and do whatever I intend to do and live up to the expectation of me. Adugumba Bharatiya Janata Party ne sarkar pairaga adugumba matamda Bharat ki leiriba Bharatiya Janata Party ki Bharat sigu luchiniba leader mayam singsina adugumba kwaidagi higher level de leiriba Bharat ki Rashtrapati se masi aigoi Abdul Kalam adugumba Muslim singi marakdagi Bharat ki oina adugumba gyaan piriba youth singda inspire tawriba tongan ba mahaki wakhalol kayana Bharat se semgatpada achoba daitya lawba ngamagadaba adugumba Abdul Kalam bu Rashtrapati oina khanbigiba loinana hauji su Odisha dagi Draupadi Murmu ngasi Bharat ki Rashtrapati ni mahak adugumba lul tribe ki adugumba Chilinaw singni mahak masamak si Rashtrapati oina laaba matungda bhawa adugumba Indian National Congress amani mag chaminariba political party singna adugumba wangraba thaktuda leiriba Bharat ki adugumba luchingba oiraba adugumba ST ki nupi amabu karem kathaina dana ngangba habase masimak Bharatiya Janata Party ne yadaba makoi bu challenge tawai base Bharatiya Janata Party communal oidabagi example ni habase ngasi aina mayam da thamjani loinana Bhagwan Birsa Munda mayam hena khangpire ningkha tamaba matungda tungan da political party sina sarkar se pai sarkar pai base atoki matik samna pai sarkar pai ngai matam duda namsan duna thamamba
अदुगा भारत की दमकतदी अचौबा रेस्पॉन्सिबिलिटी लौरगा भारत सिबु चौखटपा शांति लेबा भारत अमा ओइननबा होनबदा तोकान तोकान अंग्रेज थेंगनबा कयादसु दायित्व लौरबा लीडर्स सखंबिरबा सिंगी मनुंगता नमसलगा थंबिरबा अदुंबा एसटी की लुचिंगबा भगवान विश्राम मुंडा अदुंबा लीडर असिबु सखंबिरकांदा भारत की प्रधानमंत्री ना जनजाति गौरव दिवस साइना 3 नवंबर दा अखोई पालोन तौबा हैबसे मसिमक अखोइना भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बु थोइदो थेंदोकना अखोई साइड सिदगी अखोई स्टेट सिदगी थोइदो थेंदोकना थागतपा फोंदोकपा मथौ ताई लोइनाना एसटी दा ले एसटी की चिलेनाउसिंग लेरिबा पुनमकसु अखोई भारत की प्रधानमंत्री को थोइदो थेंदोकना थागतपा थोइ हैबसे मसिमसु आई थमजै लोइनाना अखोई अदुगुम्बा प्रजासिंगी थबक तौबदा डोला डोली खाइदबा अचौ मचा नाइदबा अदुगुम्बा लीडर सिंगी पुक्सेल चावबा भारतीय जनता पार्टी लीडर सिंगना मसिदि भारत से लेना पाइरकपदगिदि मसिदि भारत से तोंगानबा हान लेरंबा भारत की सक्तम अदुदगी अचौबा अवोनबा सक्तम अमा पुरक्तना ngasidi चौखटपगी लमदा मंजिल थाना चंगझलक उरे हैबसे अखोई पुनमकना खंगमिनाय